Dobro večer, ljudi moji. Igrane su utakmice Island-Austrija iz 4.1. Island je pobjedio i tako i bacio Austriju iz svih mogućih kombinacija da prođe u polufinale. Francuska je se obračunala s Mađarskom i poslala ih da igraju za 5. mjesto. A Hrvatska je pobjedila Njemačku s 30-24 i tako vršila europsko prvenstvo sa 3 boda na kraju. Ali igrane su još utakmice. Igrane su utakmice i Francuska, Švedska 34-30 polufinale. Danas dramatičnom polufinalu su Šveđani izgubili od Francuske, a igrano je i Njemačka, Danska, Njemačka izgubila 29-26 i tako Danska, Francuska finale, a Njemačka i Švedska za 3. mjesto. To se igra u nedjelju, utakmica u 15 sati, a finale se igra u 17:45. Ništa, ljudi, gledajte, uživajte i vidimo se u idućem videu. Pozdrav. Laku noć.